لا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم değerli efendim ve ustalarım hepsi bu normal bilgiler doğada yaşam Allah fikirler sağlamış mesela mel yol Allah bol ve hizmet ve kıymetli balık ve sallallahu aleyhi ve sellem vakti legudur ve ustalarım hey ve ustalar kavga ve inşa Allah Allah Mahmud مو قال الوقت هاكش شنو قلت على الله ليش على الله يا الله يا ربي حي لو يصور يرسي شويه الدواء ما هذا تلقوا هاي الله شو يا الفاتحة